Na red je došao jedan od najpopularnijih serijala na našem kanalu, dugo ste ga čekali, ali razumite nas, zaista je teško naći igre za slabije računare, ali smo i pored toga izdvojili novih 5. Možda ste čuli za ovu igru, a možda i ne, uglavnom igra je vezana za ratnu tematiku, izašla daleke 2007. Ali pored toga posjeduje grafiku koja će korisnike slabijih računara oduševiti, a pored grafike tu su i zvučni efekti koji će vas ostaviti bez daha, ako uzmemo u obzir kada je igra izašla. U današnje vrijeme postoji mnogo igara sa tematikom Drugog svjetskog rata, ali je malo onih koji u glavnu priču koriste upravo Vijetnam. Nemojte previše očekivati od grafike jer i nije nešto, ali upravo tu prazninu popunjava priča koja je smještena u zanimljiv Vijetnam. Ako ste igrali Mafiju, onda ćete se lako navići i na ovu sjajnu igru. Mafija i Godfather imaju mnogo zajedničkog, a jedna od toga je i odlična grafika. Priča počinje 31. decembra 1958. Tako da eto još jedne zajedničke stvari sa serijalom Mafija. Ako imate slabe živce i ako nemate vremena za nervozu, ne upuštajte se u ovu jako zaraznu, a opet pretešku igru, koju će proći samo najbolji igrači sa veštim skillovima. Grafika je najslabija tačka, ali opet zanimljiva. Ova je igra puna problema koju kada pređete, bit ćete ponosniji nego ikad. Ovaj klip je u stilu ratnih i akcionih igara, tako da i završavamo sa jednom takvom. U pitanju je snajperska igra sa tematikom Drugog svjetskog rata. Nema se šta puno reći o igri, u ruci imate jedan snajper, nekoliko metaka i gomilu protivnika koji ćete gađati pravo u potiljak. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa, nadamo se da smo vam pomogli oko izbora igara za slabije računare. Do sljedećeg viđenja. Uživajte!